Aner malake nyam kana diala konti lien ka rwanya gwasame. Bana rwanya lien gwasame katin kon lat ka rudien re wiki yun to state. Wudi shal ka dak bot riya gaga ni tega jom chalat mgoro de rande ro da pal pinka lien de. Jena ram kel mitika charti go mila charka laka tube kriktin kon lat ka rudien. Bana jo dana chalat ka kwi yun to state ka kwi governor justice rek biemtop. Lada jenu ngumi ken a cha jawu keje wi kom dan teten. Anda manduni chan ko nyang malaya nong rwai ne gwasame kan wor online TV channel bukon nong ni sharan konten chalat ke queen ware ke tin lat karodian. Ko kan ti diala kon lat karodian to kan ko kwar kon kap kon ware. Kwarten konten chu nware pindien. Okay. Chojen chu kan ware te tet ka kwaren ware. So kuja mo bana mandana le roda bana jelinkel. Ramanen yen suru da me ajan governor rek biemtop. Ramadan la governor ki kwar dini jan ka yuntu state. Bukon jo dana chalat gwasame wudu ku kon rage kwide me bana jeling ka doba dana chalat ka je. Ko gor kon bukon lerti bukon kaling. Me jira me jadid go rejeno jin der subscribe kan online TV channel ko beler bikan chamala shif kaji gwas dana pai kala rej bana jome bana jelin gwa ka doba dana che chok che toka je. Ka jawon chala da jana wa Unity State Governor Justice Reg Biemtop must go. Jana doba dana ngui jaga jeno de Reg Biemtop de je wujre kware keje ko jalla kware dina jeno. Ka jome chala gwasame jana kware kwa ingaje ko berik dial ba ka wuch. Riktin kon tin choika community ketin kon tin gweken go chidetel rewich ano ka jo dana chalat ajana ka changa jan dangro ka paidi ron kin dangro jan dangro dungwan chi president Salva Kiir mayadit she wude shalke Dr. Joseph Ngwen Mointwel wijang che jawuch ajara medan la governor ku Unity State ni medan e kan justice rigbiam top akan na kwan me chaja wuch ano chwa justice rek biam top chaja kwan ka jomo chalat gwasame ajana do be dane woy ke wudi shal ke wi jangane ke governor Dr. Joseph Ngwen Mointwel wajen woy ke je ko wajen shana che ke chenga jek kana tin diala kono gorka no de lat ka kwi wich kana kala slet wachenga na de jek baje kunya gwasame Wijang long-awaited exit was necessitated by his disregard for social justice and human rights, as was articulated in the article published by the Sudan Tribune, the title Kiir sacked Unity State Governor of a human rights violation. Dr. Wijang tenure was marred by insecurity, injustice, inequity, inequality, and impoverishment, to mention but few. Kojo malingana gwasame ja jojen go ramedane woke awajen kana dier ka dobdan shuna ka je re woke Unity State jene dan ni chwa chu ka pinka je akir ma yadit no anyoka jo machalat gwasame dobe dane woke je awa woke je ko wate kelin ka ne dangro to tone awate ken kelin kel no ka ge je no dong te ka ti jek ti latke rodin ka gwase dan chwa gorno jen baje kapin bukon ling gwasame ko doba dan en chaja lat keje ramadan ling ko rade gwasame dak bot regak jeram dan te ke char misha gor mugu kon la linga chela do nene the decree which sent Wijang packing can only be linked to two other four former Chief Justice Shanrech Madut and former National Director of National Security Service General Akol Korkuch, owing to the euphoria that they elicited. The extraordinary welcoming of the three decree emerged from the fact that the three former leaders become both naughty and notorious. Kajo wedana shalat waken kwadang jog di titin chia shurin chiagaling ramkel aran national security General Akol Korkuch ramadodien wa former Chief Justice Shanrech Madut waken kwadang jog ti kel kanang dok dial wacha gu jeno rwedian chi roin mogwa awaken dwey kana ka longa dan tekeke lo chicken dier ka nyok ba chala do ken nakana ka tan dan en roiken keje ko run tongwan jen jo wadan e chala de ken na mon go
yerken wich ken kon ben kaman chalat ka kwi ut kamishal kame justice rek biemtop no ka jo chalat gwase me nyok in 2013 or prior to their dismissal, the public presented numerous petitions seeking their removal. Ne ten yam te konte gwe ken wochi kana ya do be dan de wo keje wacho te ka duptu ngwandi chu chop ka kir mi yadi no ramme le ne me ka wa gwe ke ken evident ko na dong te kan ka yar re kuma ka chana jo dan chalat gwas me chana jeling ka kwi query unit state no wa query unit state ka do dan gwe je no de je wo keje awa ken te dial te konte gor ken wo de la let ken kalat te dial te lat te de goro de la let ka panye jar ka jo shalat gwasame adak botre ga ko shan bu gore jen obete dial bagalat je chela do nena do be dan me cha justice rek bem to me cha ja kwen keje la kuer wa chu loy nenten konin te ka panye jar chu loy den chu te da long waji panye jar cha ka luka gwan no ber china dier ka wajen gwas dan te ne tun wana long te la nuare wani di chi wa cha ka neglect ke cha ka luk ke chaga pino dong de ka let go de ke de ka mo ka let go dong de ken kalat re wich cha chu palra lo chaga bani gune mi ne me che ne tun wan telo de che ja jet ka kwere nyam so right now me cha justice rek bem to me cha je bu kwan ci ji panye jar county ci lo den che te da long ci gane guje no che gu gwan ta ko cha ne recognize a cha ne non kwar mi bine ngi ko all the service wa chicken chup ka lakini pe gwanden content nothing but no woko jo chalat gwat me wa me chi query unte state pa kwan me che berech awan wena mon choto kenya mlo der te kel ke jipanya jar but after that jo jipanya jar sho ko pel ke jo dan chalat chan jo me chan jamilin kel ke do dan chalat ke je Panyajar County is not an island. It is not just part of Unity State and is either the first or the second largest and populous county by site. The decision by the two governors to keep off Panyajar was unjustified because it was a deliberate effort to marginalize the local people. When Governor Top passed by a few weeks after taking power, the residents of Panyajar got excited, for they felt respected and recognized. I congratulate the governor, although his visit fell short of my expectation, Dak said. Had he consulted those of us who demanded the visit, we could have told him to promise the road connecting Panyajar and Rumbek City. Secondly, we could have told him to promise the reopening of the Ganyel Health Training Center, which was shut down by the first Unity State Governor General Taban Dengai. Joling yana gwaseme jowdana chalat wude me menuko na rake kwide. Jana gwaze dane shi wude me justice rek biomto me shirit ke Panyajar wachi loini ente ngwanche teda long. Ajan chuloy na chutet baduno ajana kanan right kane ko dene kul latma nan gorke e jiwch no ajana gone ode duob de jelat an duobo mo de jelat jena ka Panyajar medew ka Rumbek ko dub yale ne cha ka lung wala wala keke no kan tu governor tewal te chilet awa kan dub kan karyale ka wona ka tabande ngai medan me kwera wa health center man ta ka Ganyel Health Training Center wajen caja geng ka gwade dan gone ngo de je nyoko melap kije ko de ne to de ken dol wal de ken kul jek na mene tabande ngai ge ko gwase dan no me cha ne ti cha ka wuj ka jo dan chalat a jene chulo ne to wan chu te da long. The removal of the former governor was a great chance that people experienced with a sense of relief. If I may reiterate, the removal of Wijang was received with jubilation across the state for a long time. Wijang was viewed as the problem that created the divide and rule to prolong his stay in office, as done by the President Key today. Evidently, Unity State changed when Wijang left. The rampant and random intra-communal violence has reduced significantly. The peaceful atmosphere justified our previous demand for his removal. Jo chalat gwasame and dak a janim ye dane cha kwadangro me cha ka wujen chilo ne tan wan chete da long. Me cha wude me cha je non ka kwer rek bim top a jen chilo na to tet ko cha ko gwa long
wa ne ka bena kwar ka wa kor de la to kam na da wa churin kapchum tina la nyen chia ko la ter ka tai dan la na nyen ke je dang bu duel kan duel big nyen ajan chi de churin kapchum mi mo chu loy nen to wan chu tet but che wen tame ala justice yek biem top cha nyo ko mi yos ka je kira lo chene de ko ne ka pa jar che be che ka gwich the same system which I use ka query nyam wa yot ka jentama la de dana cha la de wijang me cha la taban den gai ano chi ji panye jar chi ka ne ti dong de chit ka ne ko ken wa yot ka jentama ko kir logo ne ti bom bom che ma ngai kona ajene ajen mu guine no me justice rig bem top me balana nyen kir ma yati te chi bi der yen ga community go ne yo de jago jen do dan la de jen go en go de justice rig bem top de jawo ajene ma de je del woy ko jen ta taye dane be ka je ken nyam ca jabay enta men cela dir leren let kin yadit ka banat ka bom de no ba community be jeling kane de content ngai ko ne lon kon wari target right now right ko ka ngano kwa target ka je panya jade ye channel ling mena tam cha ka bom ka gan chimne long kin yadit anyoko tema kap ka me ken ci kon mandan lero channel jeling so what is new so jo chalat gwasa me Ramadan right kon ga kwide men ci chara ci je tup ka ta dan de wuje je yen ka je jen te ke message mi dire long mo goro dere tup an chen ta na chen de long ko cha je gor gwa de me ka tuk english ne me de kwen je ye ke lew en chara man dan ci kwen pin ka do ba dan en chela gen go justice de bm top rami mo de kapin ki de wuj ko jen che ken che manana gor ke a community che je goro be je lalet jo me jen jo dan gore de nywa ye kel ka do ba dan en cha non ka je mi jira ma jidit kan wala tv channel goro jen bi de nywa nas ko ken ban yo je le rodien bete mal bye bye